Ensem sisi o, ensem sisi papa. Memo akwaba. Na mi bisa se, ye ka beyi a, edi empa eni beyi. So beyi wo ho ampa. Edi juma. Na me san so bisa se, ye ka ye se konfo eni beyi, wo mu nyina ye baako. Na ze o mu nyina ye baako de a, eba ne san na beyi timi ba konfo so ba beku ne ba be ma baako pe. Na brosum atimi abo na hwe se na beyi ekos Kristo ni fi a nyankopon etimi bo ne hwe ho no saa no no so ekofesi ye na afi ade ahie no mame ni hu na wo se wo beye de o me fi o se na mbeye ye na we die me de me hu chew fa me bo afore ma wa bosuma na wanya me no no se me di boni a che boni de me jebi me kunipa ma se nipa ne ma papa enti baby eduni de ma bre ma pem fami eye sacrifice ema wanya me no na me bisa se na nka be obi a wo de de na se wo pese wo sakra efi wo kwan bone so anka na minim ni se ka so dem na ka se wo na nyame nipa eye den ebo mpa ye deliver o efi bone mu na honhom fi ni mu na wo de homa nyankopon na e bia after that bo be wu a nyame ehu mobo e de wa kɔ ne man na wo de wonsam fie a na wo kɔ ye kɔ hante ye na wo bɔ hwe wo wo hwie ya wo se yensan fa wonye sacrifice wo no ma na che so no de ni wi aso oba ye no onye ready say woni nyame e wo twaka bia ye na nsɛmsɛm wo ese esi a me akoso Esther nti he mintimi emma dito about things like this and a spiritual aspect like this and nti ma bo mode atomensa afre me papa prophet nyako say wombra na wo meboa ye na won cheche nsɛmsɛm yi questions ya me di kan bisa ye ye bisa no na won timi cheche ye ne enti a etimi ba ne sa abusu aka me ho na ye papa akwaba papa no akwaba no akwaba de ba nsɛm sisi dwumadi so na nsɛm de sese de sisi wo Ghana kra de wodwi ho a wonte ase ai na papa ye ka beyi a ede mpa ni beyi meka se beyi nyankopon achiwade kesi so what you say from the olden time ni nyina ba nyina beyi aye adwuma pɛi ebi na Paul ne Silas mu ye nyame adwuma mu kɔto ya baba wa na ka kyerɛ ma mu nyina se we nyankopon nipa omu ni nyame asɛm turu de ne nam na Paul bufu no tia ababa wa no se wo beyi a wo tia baba mfiri adi na entem wala ababa no hwe fo ma beyi na na ha no etukɔ na okay sa scripture no my dream one menti ase because me feel say na or try to announce nyame nsa no adwuma debi na obia ni mra ne ho so nyame ni krofo aba nti omo enti omo eye beyi eye one of their tricks Acts chapter 13 verse number 9 okan obi nso osori ye fe ne ba Yesu ba no okuta beyi Bible say Paul mo ready din ka say obunsam wa tene ni nyina tamfo aponto nyame akwan nyankopon twani so what you say Bible say Paul mo solitia no mo kasa no na otori mu so what you say and then no ma menchire abayisemu kakra because it's my field ye no mo nya pa nya sem to akopem se Yesu beba ye ka se bayi a abayfo nyina pani okenkan Isaiah chapter 57 verse number 3 add copy 15 a abayfo nyina pani ye friend Mulek na Mulek no every city bia no or one representative. I see. Every country, they don't say the whole Ghana. Your Ashanti region, your Northern region, your Water region, your Eastern region. One regions in this regions in you obey your edition. Would be a regions in one. Once a would be one, your sub regions, rural regions in one. Ebi you are Biuta, you want Pantanai, you was you were a food did disable in aso. And Sana would be one. Ebi oba me fan se enkwantanaini
Womo mo san kwanta na nyina se ubie mu so a ye wo bayi a ono nso no womo tititi afiefie. Enti womo nyina ye adwuma e submit di mo pani eye bayi ma be ma bronsam na womo submit di amamulek e no mo afasa womo se. Ye ba be di bronya ya that's November mu on the 7th November on the 24th November mo nyina committee abaifo wo Ghana nyina. For the plans are omoba mame nchiro de nti a empetuwo a yesen ye hu car accident bebeba from January, February, March every 3 months of the year be abaifo say fie nipa. Oh, ye kasi ye kwa abaisem wa e be kire amade ache every 3 months of the year January, February, March wo mu say fie nipa. January, February, March, April, May, June. April, May, June. What do you hear? April, May, June, no. Your festival, you celebrate the month. Mention about your festival. Your festival, you celebrate the month. And after so, when you obey if you know Okuta Beya or Before Baby or Casa rough. Isaiah, the same Isaiah chapter 57, verse 3, and the Bible 7. Or Sina or Before Baby and any shadi. Oh, yeah. One more Casa rough. Womo say awade na efie onipa se empanimfo wa mo ani munyam ade ni munyam hwefom entuba se efie bi wa be ma no okuta ni munyam timi se be ma ni ba de ni mu twitwiri fom eye abaifo na ye sha every 3 months of the year bi ana mo sore womo meetings ahodo ye mantem ye bro no so ye nkwantanan ani bo na wo chema Before a weary mu ha wo nyina ni mo ho. Wo ni mo ho. E na sa wo na mo na the pillar of fire. Nyame ankasa wonkonko asaw ma. O ba ma me nkire ne o Kristo ni bi onye papa bia on repent. O ba wo ni babia we no. Wo mu hunu eja a nante. E na wanim sei. Ewie bo wiem e bo wanim sei. Enti wanim ni ema. Mama nchiro na ona mo bitimi hu anim ana ne buafu ne ho no wayi nanim ntem onse me t-shirt a me de ba Yesu picture bomu se ye print sa t-shirt ye ko 45 t-shirt inside 21 days jina nyame ota so bomba ye gusu kasa enti the Trinity ye eja oba ne onkungu mu nyina be gura enti se me ko be na me shata ma me ti mu se ma ye du akasa e na hierarchy ni so mo twa me ho sia. So what you say? In chance na be du ba bi a me ko mo di kan daada. But what you say? Enti no enne no wura asore dem mo ho. Market centers kwa na bon. Market centers ba bi a ye kodi dwa e ba nu adi ofie. Obi ton kati ton meko sam ton mojanam ye friend say nantwinam na sefo unse ye wo ba ku bi ye de ya anwa mo be wura beef anase zomi anase mo say unye very careful me my encounter be him an ton zomi o market bi da me ko jira na nim say hwe na nim sa no kasa kete ba me ti o ma shun kakraka difo me ha me wa hawai ade a che me pa chew wo be je me say Tio, or by 40 busa me say me imagine the same. Unim the entia. Within the realms of the spirit, it be cheska, and the monk ever appear physical. Enti, onipa, a was a wood genome, and as a radinamos a genome, a so for the Biomuya by 40 medium muska. Near Jai, and to bet Martina so bra, the ocean be the dance. What's your so young bompires I ran in Bible, Johnny. Ena no console dem a emakuofum the church members mu pastors omumu ye omo representative ena the youth ena enkolan keten no a ye group wo dem so omo representative atim enti within the church no among congregation no each line be omo abaifo bia 3 4 omo ti each row bia am ena se ubie asofo ni mu a
once a so for betima ba be preach salvation pa no bi aba be encounter we dey what council ya nyintum oye baifo and one representative for a gina sa edeba and a baby asori bia nso no around the church there are witches who monitor the church 24 hours. Ebia mo se some be program ebia na wotwe ba won ko structure se ebia kwan be fa so ase dwumadie no it on the verge of opening the church won mutima batenam eye nyoma foche wo bompa ko bon se won efimfam ebia wo kanya me se na ofomfom ebia bibi ti bi chokiu ni wa twenya bia be some minute one san get back won mo me sa nyoma we nyina ebia obi eye bibi sermon so bo so twa so asore dem o se form na etro nya form na etro wo mu operate e de bi wa bon se asore dem ye sa no bi akwa akobbo bi na twin pa no aba beginam bi wo mu nyina ya banfo ma me mfiri asore dem na me mra market centers se uyo bi a uye very powerful o nyame ni ma ura market center bi a main gate no bayima ato market centers be e wo Ghana uye ura main gate of the market center bayima ba akote front gate e ti se uduo na uye the pillar of fire once wa ye bibi e friend telephone call we mu nyina ya bayfo dia o ya flash screen se bobo dem mo dia entu one ne be kasa wa homatrofo so me pa cho ya ngofo mo amunsiesie mo na eja bi wura market ya mulla lo mo nyina mo mfiri mu nko to ti bi kasa na mo na pie firi mu wura asase na so ko na otwen enti the pillar of fire ne firi wa mo ma sa ba betena be bi o mo asemo ma memra enkwantanan T Johnson 4 Johnson ubon se o kwa adwuma o pentem ubeduo na ntentan ejo kabo so what steady a anase ubedu ba bia enipa tetwam o de yo mo tegina wo mo set wo mo traps obi biara ententan ta te kire e wo nkwantanan e wo Johnson bia no die nyama ne hu woni die ntia Isaiah chapter 59 verse 3 one mountain time one de chichiwa e ya atade de sewu nipa no enti wo kwa wo say because of ya chichiri wo nchi no obeti mu aba abeda anado because wo sunsu mo kra na nipa bia na ewu mu nia ya taking it that enti na mo to say empty e baro bi enti so ope bi na da wo de ba abeda opo bi akunwa ma me chere ekwan abefo fa so ekoso accident wo untiri wi se enipa ne efro ka no ebaifu a odi kan tu ni ntiri ba ko se e de tu ka ni watu na wa ma signal e di ama ne nkofo mu abaifu se ye de ka bi ba ba hwiase e bi akentampo kwam e bi Kumasi highway odi study se Kumasi highway Takoradi highway any water region car accident tasi opa ye kuro mu abaifu a wo mo take ayi wo adwuma wo mo execute wo contract e dia mo ebia ba bia ka ne ko anso be ko so ka se hwede be si o se entiri wi no otu a o de tuka ni mu a wo mo gina nkwanta na nso na se ba bia ka ne be hwe asem wo mo wo ade bia wo mo so e de connect ni entiri wi ne da ka ni ya twi mu ti se electric pole e wo ye power na mu no ye twi wo ka kwa ni mu sei na entiri wi no mo gbotu mu ye dane ne ti se bibi ti se si but ye ti se odua onyina entiri ba ko tu ye no entubo se utwe mo ka akwan ba bi highway bo si bia kakra ka bitimi si nchen wo ba kwa ba ne dua ni nsi obi o de ya ase no so se o ko kwantimpon bi a ya ase no so na sa duma we nyina wo mo ya wo mo di ntiri ne chichire se dua bi no ye both left and right e dua ni bia nso mo gina ho enti anse na car accident be si he tio se anse na car accident be si no baya obekọ so sa accident no anase di o ma sa assignment obehweka ni se nyame ba bia ncheka ni ebia na wo akwetena back seat ono so furu ye wa hunu no de ade na tum eni aseti enti anse na car accident ni be si no ono a oye o execute no contract o de ma subcontract o ba behwe enti obehwe a odi kind darkness e de car ni o de car ni mu wi a afei ne wa ma signal say nyame ba bia ntim na afei
baby aka ne beduni o ma twe ewinim wo so mo tetela o mo nyantwi mu enti o mo betwim bo se o mo twim adu bo se kata pau aje pau wa bo se kata ti mumuni ewura bo se atom bo se na atom ni Jesus bo se ka mo bia ti atete odi ya kuma se kwan so ya se ka ni bo mu ni nipa be 37 wo mo ma kan so ma prepra odi bi entia because of an nipa nsum nyame yi the pillar of fire obeye wa obedin edomwani ebenam edomwani mo do be kwa ko destination eni ho bo so pa erade di manim kana bo me ho ban e de na kire se erade mo ho ban ana e de na kire se erade nyum fura ban fo nsem there are rules and regulations at all it is who follow the Bible principles who gina Bible according obi abem Bible be a very hardly say obey for do very form so what you say so enuma bia anu odin program we ni kwa say this o say sign me pa cho na omuka say akonfo ni abaifo mu nyina baako no kresa no kre de entia akonfo nyina ni abaifo nyina baako no wo mu nyina submitima di mo friend mulek sa mulek no na se na bie abaifo so what you say ebie sa abosomsomfo ene sa hierarchy sin domains no entumo se etoda bia bon se akonfo ni nyina baako so be steady a bon se na ye challenge wo mo nim ye challenge me na biye we mi twa me tetire ma na moja bon se ne tetire ma na ba me ti bi twa me yem na me nsu na ba na ye se ye guram what you say ye sa bayi hu ma anu odin entimo mo be gina wa mo be hwe bia no ye ma mo bi because baby a abayi grow on nyame banko baby a Kristo wo no bayi fo ban so nko age self person repent o be so je guje nso mo no mo de ene o Bible mu se o timi dare bayi na timi tina se nya 90 years oni bi nje onya 90 years no wa bayi fo be ku bia no o de wo nkwan e ka ne de ye ho enti o timi tina se che ene afibia because of wo mo say efie nipa ehwie mo jagu nti no all the time they are strong because moja yankwa it's the moment they will drink your blood won be do na won ya hijack you and won pan e dia kan mo de ho it's na Bible say emprimo oba before entenase what you say they tell Bible can say no have the church it's over na mo fire bo so mo man to kwa tie si asofo ni na me nya bio me we kwa do ba da be on fa no kwa sase mfuro bo si emu abie emu bia no mo ba be shim once na de ne tie na o ma move in your midst any some nya bi ma e be ma ya di si ya ba ye o ya representative no mo nya kwan etimi dia swinge ya bi hu ya mo bo any wo abaifo mo say the finances of the church yetibi di sikabo ni be fram ni dia due ni mu ubon se nipa no di sika ne kono o yesa no di sabo sika ni enyo no wa ya work it through him enti wa unim spiritualities a wo should dey for your vibrant your strong bia no ni wenu nyina enti na Bible say answer na Christ be for as D4 e wo so unu sa me wa we nyina how they operate in the compound house baby a your pass how the witches operate me tina sa na so ni menya wiu because obi anim se me edifo me nembo se na me hwem obu a otena so no we ni bayi na hye na ase wa sore ebie mu abon se ne bayi bua ne da na so sei eni wa ye obayi be kan sisi a na woni maguase ba woni maguase so mo do be company fu anim se oye pani eni wagu nanim ase enti enya dia ye do ho ene uko the Pentecostal churches are ye mobayi by honso no motie won panimfu a won mo sika a won de bayi e di nyi sika Bible most scriptures wa ma list masters of witchcraft the dogs in the church the cows in the church the vampires in the church won nyina ya baifo obi mu a e kire se de won operate so tie sa Eze ye nam hokra ye nye sefo. Debi. Otimi nam na obi ani to so keke na we dwa na obu ani chie. No we yi nani.
A man na ye pon asori omo ye atu. Ye tie ni pansem ni afimfam. Ye da se papa. Abusua. Ese enne de ye papa wa kyerɛkyerɛ ye bi mu ankasa. Enti wo nam na huhu sa science yi bia na wayere wo won pipe. Ye mra ni nti da foforo ye bese afrɛ no na ya tua so no wa kyerɛkyerɛ mu more na sanse emu hia ye pa na anse na ye bɛkɔ no ye bɛma ye papa e de ni telephone number e de atodwa ne na sorry se de be ya wo hwehwɛ no enya kyerɛkyerɛ mu dito a watimi enya no na wo sa aka no ama wa kyerɛkyerɛ mu nti ye papa wo number e na afei nso wa sorry me da so oru ubetime nya me o Facebook Bernard Esiam prophet nkan Bernard Esiam na ba bia ya asore abeka o deleganza me number betime arochi misi ebia wo ho na beifo tata busumi a hijack wo de afre me keke ye betu anamon ni ahwebi wutumi number betime arochi no hye 0249 631876 0249 631876 anase 020385163 020385163 nyame ntine nim cho ma ne bambo enye kesema manu ato amen yo abusua mi so midia ene abusua kokua ansa ko feed one apa koso ana subscribe to your YouTube channel nia ogina camera na chinchinchimu ye Jamson Jamaica and our face with my guest for today ye papa Bernard Prophet Bernard Bomodia na uhiana friend na obeje also abrebia subscribe it now so for our adventure ebra na follow IG Facebook ahimfie on Twitter makramu da send message ya